Assalamualaikum Lur. Jumpa lagi bersama kami pengangguran keluyuran. Wah, kali ini kita keluyuran lagi Lur. Dari spot ikan lele. Oke. Ya, katanya sih di sini banyak ikan lelenya ini. Nih. Belum mancing aja udah dapat lele ini. Ya, ikuti terus keluyuran kami Lur. Pokoknya ikuti terus lah keseruan-keseruan kami, oke? Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wah, bantu channel kami Lur. Oke, langsung saja kita cekidot di tempat pemancingan. Oke, sip, ayo. Kasih kuning kuning. Lele bos, mantap. Oke bos, rada cilik, gak apa-apa, yang penting amis bos. Oke, lanjut nih. Mampus bos, mampus. Wih, lele guys.
Pancing iki mang jos. Aja didelok saka njaba nih, guys. Delok hasilnya, guys. Mantap, Bos. Gak apa-apa cilik sama teh amis, Bos.